duhere ku nkuru yakomeje kugenda icicikana mu masaha guhera mu saa sita ya His Excellency Paul Kagame, yego, aho agomba kwitabira inama ya African Summit. Ikaba ari inama igomba kubera mu gihugu cya Kenya i Nairobi muri iyi minsi iri imbere. yego. Inkuru ya nyakubahwa perezida wa repubulika ko nyine agomba kuzitabira iyi nama Africa Forward Summit. Abakuru b'ibihugu 30 byo muri Afurika bazaganira na perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa mu nama yitwa Africa Forward Summit. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungire niwe wahamije amakuru. Yego, niwe wahamije aya makuru ko perezida Kagame azajya i Nairobi muri Kenya aho azitabira Africa Forward Summit. Ikiganiro yahaye RBA, Rwanda Broadcasting Agency, yavuze ko ku itariki 12 Gicurasi ubwo ni ku munsi w'ejo. Yego, perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame azitabira inama izahuza hamwe perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron n'abakuru b'ibihugu bisaga 30 byo muri Afurika. Iyi nama ya Africa Forward Summit ni inama hagati y'Ubufaransa n'ibihugu bya Afurika. Ni inama zatangiye mu 1973. Izabera i Nairobi muri Kenya, izaba yiga guhanga udushya, amahoro n'umutekano, imari mpuzamahanga, hakaba ndetse n'ibigo by'ubucuruzi biturutse muri Afurika no mu Bufaransa. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko hari n'igice cy'abahanzi, ati hari abahanzi bahari. Zaba igitaramo hano i Nairobi. Yashimangiye ko u Rwanda rufite umubano na Kenya n'Ubufaransa ku buryo kwitabira iyo nama hari inyungu ku Rwanda. Navamo ni ibintu byiza, yego, ku Rwanda ndetse n'Ubufaransa na Kenya. Navango ari ibintu byinshi tuzungukiramo. Yego, ni inama akenshi nabonye benshi mu ba perezida b'ibihugu bazitabira baragaruka cyane ku kamaro k'inama, ndetse icyo umuntu yabwira abantu nuko ni inama yatangiye kuba mu mwaka w'1973. Yego, ikaba ari inama igomba kubera Nairobi y'uyu mwaka nyine. Ikaba ari inama iziga ku guhanga udushya, amahoro n'umutekano, imari mpuzamahanga nyine n'ibindi. Hakaba ndetse harimo n'ibigo by'ubucuruzi biturutse mu gihugu cy'Ubufaransa bizaba byahuye n'ibigo by'ubucuruzi ariko biturutse mu Rwanda. Icyo ngewe mpita nsangamo hano nuko iyi nama igihugu kiramutse kiri tayari, kiri seriye nyine, gishobora kuba cyabyungukiramo ibintu byinshi, kubera ko niba hari izo kampani zitari izo mu Rwanda zizaba zaturutse hirya iyo ngiyo zaje kwitabira iyi nama, rumvikana ko ni umwanya mwiza wo kuba wabona ubwo bumenyi butandukanye ariko bukomoka ku mugabane itandukanye ndetse no mu bihugu bitandukanye. Yego, ntekereza ko rero naho igihugu muri rusange, igihugu bwite, kuba batangira kuba bagenda bareba uburyo bayibyaza umusaruro. Yego, cyane ko nge mbona aka kanya birasa naho ibihugu by'umwihariko ariko byo muri Afurika bisa naho biba bidashaka kwiga rimwe na rimwe, ari no mpamvu mbona no gusa naho dutera imbere biba bigomba kugorana rimwe na rimwe. biba bigoye ariko navango ni ikintu cyiza kizanadufasha, wenda kizadufasha mu bijyanye no guhuza n'ubundi bihugu. Yego, n'ibiri Nairobi muri Kenya, twabonye perezida wa repubulika mu minsi ishize agiye muri Tanzania, navayo William Ruto ajyayo. Uko byasa kose nyine ubona ko hari bondi, nubwo batahuye we na Ruto, ariko hari bondi cyane ko aho yavuye ari naho undi yagiye. Yego, ubwo navuga ngo amasezerano yo gusinya namwe bishobora kuba byabaho ko nyine
hari ibyo bazahuza kongera guhura muri iyi nama bakigiramo byinshi. Banahari simpamya ko ari na Kenya gusa, muri bariya twabonye na Tanzania bishobora kuzaba irimo. Yego, amahirwe menshi. Ngo ukivuga kuri Kenya ngo perezida w'igihugu cya Kenya, yego, ni inama mbere y'uko iba rwose itangiye kugenda bakira gake gake abayobozi bazitabiriye inama. Yego, rero navuga ngo ni ibintu bizadufasha n'ubundi, biri mu nyungu zacu kandi tugomba kubyungukiramo cyane. Iyo nama rero tukiyirimo iri buze guhita ituma twindira no mu yindi nkuru n'ubundi ifitanye aho ihuriye n'aya matariki ndetse na nyakubahwa perezida wa repubulika. Yego, ku kijyanye n'ifoto n'ubundi nari ikizeho. Iyo foto mureba irimo minisitiri w'intebe w'u Rwanda wamaze kugera mu gihugu cya Kenya, cya Uganda, aho azahagararira u Rwanda ahagarariye nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame mwirahira rya His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni. Yego, ugomba kurahirira manda ya 7 mu gihugu cya Uganda ku munsi w'ejo. Minisitiri w'intebe Dr. Nsengiyumva Justin agomba guhagarara nyine perezida wa repubulika, cyane ko azaba yagiye mu nama. Umuhango w'irahira rya Yoweri Kaguta Museveni watorewe gukomeza kuyobora Uganda. Dr. Nsengiyumva ageze ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Entebbe muri Uganda kuri uyu wa 11 Gicurasi, yakirwa n'umunyamabanga wa leta ushinzwe umujyi wa Kampala, amwita Kyofatagabye Kabuye. Museveni wari uhagarariye ishyaka NRM, yahatanye n'abakandida 7 barimo Robert Kyagulanyi, Bobi Wine. Bobi Wine. Iyo uvuze Bobi Wine nibwo abantu bahita bamwumva cyane. Ushaka kuvuga ibyo bya Kyagulanyi wawe Robert Kyagulanyi Sentamu, azwi nka Bobi Wine. Yaranganye kandi na Ndala Mafabi na Mugisha Muntu. Komisiyo ya Uganda ishinzwe amatora yatangaje ko Museveni yatsinze ku majwi 71.65, akurikirwa na Bobi Wine wagize 24.72. Mafabi agira 1.88%. Abandi basaranganya amajwi asigaye. Biteganyijwe ko umuhango w'irahira rya perezida Museveni ubera ku kibuga cya Kololo ku wa 12, ubwo ni ku munsi w'ejo. Yego, aho witabirwa n'abakuru b'ibihugu ndetse n'abandi banyacyubahiro barimo abahagarariye za guverinoma. Ku Rwanda kujya muri uyu muhango kwa minisitiri w'intebe Dr. Nsengiyumva birenze kwitabira, uko ni no gushimangira umubano mwiza umaze imyaka myinshi hagati y'ibihugu byombi. U Rwanda na Uganda byifatanya mu nzego zirimo umutekano n'ubucuruzi. Kwa 22 Mata 2026 byagiranye amasezerano mashya y'ubufatanye mu guteza imbere urwego rw'ubuzima, ubuhinzi, uburezi n'imiyoborere mu nzego z'ibanze. Navuga ngo ni ikintu cyiza cyane, ni umubano ubusa naho ushimangiwe bidasubirwaho, cyane ko mu minsi ishize nibwo twaganiraga ku kijyanye n'uburyo rimwe na rimwe ibihugu akenshi usanga byamaze gutangira kugenda bitakaza uwo mubano mwiza uba hagati yabyo. Ari no mpamvu rimwe na rimwe tubona hari ukutumvikana mu kanya turi buze kugera ku mubano w'u Rwanda n'u Burundi utameze neza. Perezida w'u Burundi yagize ibyo avuga ku munsi w'ejo. Yego, mu Rwanda bamusubije. Nyine icyo wumva nuko hari ibihugu usanga umubano utameze neza, iyo ugifite amahirwe rero yo kuba wawusigasira. Yego, mba navuga ngo ufatiraho cyane cyane. Ubwo nibyo rero nyakubahwa perezida wa repubulika ejo azaba ari muri Kenya, Africa Forward Summit mu nama.
na Emmanuel Macron ndetse n'ibindi bihugu bijya kuri 30 nyine bya Afrika byose bizaba bihari. Yego. Ubwo muri Tanzania muri Uganda muri Uganda tuzaba duhagarariwe na Minisitiri w'Intebe. Okay. Minisitiri w'Intebe azaba ari mu gihugu cya Uganda. Yego. Aho azaba hagarariye u Rwanda mu muhango w'irahira rya Museveni cyane. Ubwo reka tuvaho ngaho rero.